Čuj, može, pa kako ne? Mora, pa dakle... Samo polako. Vidjet ću se dalje sutra. Fali klavijatura. Mafija, banda. Tipična banda. Kako drugačije? A baš mi ajmo za ručno. Kam ja sve ovo A koji je ne govori tebe? Ima se
njemu da kažem ništa. Koji ću ti pičke matre. Neću. Ništa. Ništa. Šta bi što
instrument. Ali samo jedan svira. To je pravi čovjek.